Sebavele bathelekile Nkosi yami etindlini tekusakada temvelo eSwatini ya sewuvele ukhona nguye Linda sisilinda Mathola sisilinda Mathola angivele nje ngodedele uvusele yena umlaleli namuhla emini yasekuseni. Asinivusele balalele emakhaya njengoba esashido sesigama lami ngilinda ngwakaMathola ngisuka eSwatini Environment Authority phasi kweproject lebukete tindzaba tema-POPs nema-UPOPs lesabe sikhuluma ngato namuhla. Ema-POPs nema-UPOPs ke ngesingisi ma-persistent organic pollutants bese lokunye ma-unintentional persistent organic pollutants. Masikhuluma ngama-POPs suke sikhuluma ngalobuthi lobutholakala etinveni lesisebenzisa cishe imihla nangemihla lobuphuma kubungene emvelweni lokungaba nemithelela etindzabeni tetfu the health netindzaba temvelo. Ma-POPs ke wona njengoba ngisho ukuthi a persistent ngesingisi kusho ukuthi ahlala lapha kulemvelo isikhathi lesidze angagamuki lokhu biodegradable angabhidliki ahlale abangadinkinga angahamba nasinimigamo lemithi akhanze ukuthi seyangena namanye emave sekabangadinkinga kulawo mave lawo futhi ayakhona ukuthi asuke etinveni emkhathini wetinveti iphilako ngingabekisa nje ukuthi mhlawumbe nangabe imfishi iyawadla ngome iba exposed kulama persistent organic pollutants bese umuntu uyawadla ayakhona lokuthi asuke kulemfishi aye kulomuntu naye lo muntu mase kashonile amunywe isihlahla ukhanze letithelo ngesihlahla nawo sekana letithelo setinawo lama POPs lesikhuluma ngawo namuhla bese ke lama unintentional ke wona aphuma lesikhathi sishisa emaplastiki nangabe akashisi ngikuphelela lama plastic. Sikhulumiselana ngetindzaba tema-POPs namuhla njengoba inkosi bese ibekile emkhosini wayo wekugubha suku lawo letidala ukuthi kunetinvo lesisebenzisako ngemihla nangemihla legcine seyingena lapha kulemvelo dibanga inkinga ekuphileni kwethu sibantu nema-POPs ngitinyeta itinvo leto lokhanza ukuthi setingena ebantwini setibanga inkinga etingconveni sokhanza abantwana labancane banetinkinga tetingcomvo sekukhanza nekuthi futhi ku emitimbeni yethu letinto sistema hormones lethatha imlayeto engcondweni itimixe eti20 emtimba setiyaphatamseka ukhanze ukuthi nasebulilini sekunetinkinga letitsite nendzaba tendalo umvuso sotindalo osonendalo lencane ngendzaba yatona itinto letema-POPs diphenze ke kunemigomo yamhlaba lehlangene lekhulumisa tona tindzaba tema-POPs lemigomo vele ithi akavalwe lama-POPs ngalokuthi vele ayinkinga ngobe ngiyabekisa nje mave labo makhelwane bethu uma ngabe aphuma arelease ngome ngendlela thethe aphumela emvelweni ayakhona nama-POPs ukuthi afike nalapha kangwane nceseke sisilinda umlaleli nje uyatibuta ukuthi ngiyeva ama-POPs ngabe ngathi nje yini ngubekisile lako ukuthi ulahla tinfo maybe udilahle emfuleni imfishi seyathola lawo ma-chemicals lo muntu lotawudlala emfishi utawuthola utaba affected ngoba lemfishi idlela ama-chemicals uzame nje ukuchazela umlaleli lapho ukuthi nangasiwo lama chemicals lesiwalahla emantini lokunye kungaba yini imbangela yako kuze maswatata ukhona ukugwema. Okay ngicantsi kuselelo lwemini singiyabonga kumkhumbuti ema-POPs ke tinto atholakala etinveni lesisebenzisa ngiyabekisa nje khona ngimuthi nangwe kufutha timbuzilwane lokuthiwa iDDT yatholakala futhi nasetinveni letifana njenge lemithi lesibulala ngayo tilokatane uma ngabe silima ma pesticides ngesingisi phinze bengishido nesinasema plastic uma siwashisa ayakhona ukuthi aphume wona kusuke kungakadaleki lokuthi vele aphume kepha aphuma nesikhathi sishisa lamaplastiki abese ayaphuma nasetinveni letifana njengema transformer kuna nayi oil lobala khathi kulama transformer lo wakhelwa lokuthi le transformer ihlale isikhathi lesithe isebende ngalesinye isikhathi ukhanza ukuthi abantu bayayithatha ke lamafutha lawo balapha etilonza ngawo labanye
bacobse ngawo lapha ebusweni bentele ukuthi bade ushintsha libala labo ukuthi babe nginabakhanyako lama pops ke ayatholakala nangaba nje neSwati igama leSwati ngingaboleka kulelela ke lashiwo ngumphathi ka Southern Environment Authority Mr Dladla uthi Mando Fire tinto letingapheli tihlala mvelo sikhathi lesithi ngiyabekisa nje tinto efana njengalama PCBs ngilele tholakala lana kulama transformer lo oil walama transformer dingahlala iminyaka lendlula kule 200 solo ilana kulemvelo inga break ke down ngoba ngathi ingapheli kuthi nomnetituku lanzelako nato dingawathona noma ngabe thine siwa release enyalo sawakhipha inyalo ku emvelweni nalokunye ke tinto ke letifana njengema chemicals leswasebenzisa kuma industries lapho la kwakhiwa khona lasikhicita khona tinto lesisebenza cishe ongemalanga kepha wona vele nje atholakala etinfeni lesisebenzisa cishe ongemalanga nje loku kakhulu kulama pops ngilendlela lokusetshenziseka ngayo lendlu ngobe konke siyade ukuthi indlela lahla ngayo indlela lokusebenzisa ngayo nendlela ukuthi igcine ifike emvelweni ngivile sisilinda la uyabekisa ngokushisa kwemaphepha kodwa na sesingenta kanjani ke ukuze ukuthi sikhone lokulahla kahle lamaphepha singasawashisi koze anyukubeta imvelo nzawana thide singawenda kanjani lokho ukuthi igcine lemvelo inganyukubeteki kulamalanga sikhulumisa tindzaba te circular economy lokho ke kusho ukuthi kunciphisa kwetibi even ngidawubekisa nje ka Southern Environment Authority nangu icampaign yaphatha sakho lokuthi vele asingadakhi letibi ngobe ngiyindlela lengathi icishe ikahle ukuthi letibi tingagcini tilahleka kabi uma ngabe nje esitolo sengatiphathela sikhwama sakho longaphinde usebenzise kube indlela ukuthi nawe unciphise lokwakheka kwetibi uma ngabe utawutse ngemandi yemsebenzini usengaphatha lelo libhodlela lakho lotaphinde usebenzise nakusasa kunekuthi uyothenga lamandi la bese ulahla lelibhodlela netikhavthini na ungabe kukhona enzaweni la usebenza ngakhona make lo thengisa kudla so ngacela ukuthi akufake lesikhafthinini kunekuthi usebenzise lokhu lesithi ma form bese ke nasetakhekile ke na etibi kunendlela ukuthi tilahleke kabi tibi tilahle emigcomeni lekhona emadrobheni nangabe nje uyadidlela ebhasini uyahamba ufika edrobheni ulahla kahle tibi takho phinze ungakhona ethi sihambisa indzaba tekugciba tibi ukuthi tibi atigcijwe kunalokuthi etishiswe vele ngalokuthi lesikhathi utishisa letibi ngesikhathi lobuthi sebuphuma sebungena lapha kulemvelo sekubanga ke letinkinga kanti ngalesikhathi usengatishisi yakhona lokuzama sitigcineke tingatibanga letinkinga bese tibanga ngilama U-pops lebesikhuluma ngawo shothi ke kwamele lokho ukuthi nawe isitolo uphathe sakho ukuze sitaw avoid lokho ukuthi kube nalokungcola yes because ngiyindlela lengathi cishe ikhonsa ngoma esikhomsenza abade ukuthi sibe nentuthuko lekhonsako siyafuna lokuthuthuka kepha akube indlela letawukhonsa nekuthi ingabe sesibangela dinkinga kusasa kungadaleki letibi nje sukela nakucala nophathe lesakho sikhwama nawo yesitolo ufake emagrocery akho nakusasa kube sikhwama utawuphinza ukhona kusebenzisa nakusasa ushothi ke wonke mumva kade igathe lokho ukuthi kungabi nguye lo ngcolisa life naye adigathe nje ukuthi okay ngiphatha sami ngiyathatha le ngothatha kwesitolo ngiyafaka ngiyaqhubeka ngihamba because labanye baba nalo ukuthi ay ngiyasilahla lesindawo uthenga lesini yabo ngoba lanti itolo sikhanza likhona vele letikhwama khanze wathi lo mnyanga isikhohliwa ngiphathe lesini akudigcine setitinenge nalekhaya le shelfini shothi kwamele nato ngitimene nje kahle yes kube vele intuthuko lekhonsako icala ngami nawe uma ngabe sifuna silentuthuko ekhonsi kumele ukuthi nami ngidlale lichaza lami lekuthi ikhonsi lentuthuko nami ngihlale nginaso leso sikhwama sami saphatha sakho sikhona emotweni sikhona esikhwameni sikhona lapho kukhona ukuthi noma ngabe ngafela siphi isimo ukudinga ukuthi ngiphathe ngibe sibe sikhona leso sikhwama ngawuphatha ngaso ya sibuye lana ke yini ke lemiphumela empilweni yemuntu lama pops ukuthi kwentekani usichazele nje usindlalele lapho ukuthi human health impact kanjani lapho nje usichazele sisilinda okay sikhulumisile ukuthi lama pops lo Mando Fire angaba nato tinkinga letingaba khona
kutindzaba tetempilo lephatselene nemuntfu angaba ngatinto letifana njengabo mdlavuza mdlavuza welibele sesiyeva bomake sebaya ngekwanza labanomdlavuza welibele lenye tale miphumela ngiletinto letema POPs kungaba nabo mdlavuza be liver lesithi sibinzi kungaba futhi njengoba bengishido ukuthi indzaba tema hormones lama chemicals ngome letinto lapha emtimbeni wethu letsale milayeto engqondweni timikise etithweni tethu temtimba ungakhanza ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa sokhombisa timpawu kuba netimvo nema hormones emvulomsikati ngalokuthi letimvo tifike vele tidale kusangana kulama chemicals asale milayeto engqondweni imixe letifende emtimvo nasengqondweni bantfaneni mhlambe makude ethwele so khanza ukuthi soya expose kulama POPs lo mfana ke asakhula lapha esiswini sakhe so talwa vele sona yetinkinga so khanza sesikwenza sitha kancane ngome lomunye nakaseseliswane uya expose kuletimvo tema POPs so khula vele so sekunalo monakalo nasekafika esikhweni sakancane sekuba idinkinga tekufundza even na la system lelamtimbeni wethu lesitathi silwe emagciwane so khanza sina uyacinzeteleka ayisakhona ekusebenza kahle ngatona tindzaba leti ngalokuthi ke lama POPs indlela lasebenta ngayo ukuthi atsanza lapho khona kunemafutha khona namtimbeni wethu siyati ke ukuthi titfo temtimba leti sebenta kakhulu ngome timcoka tiyayeti timbonyo ngemafutha kuyindlela emtimbe ukuthi avikele leto titfo tethu lethu kufaya khathi tingqondo tethu tinhlitiyo tethu tisu tethu so ngacabanga ukuthi ngabe labonto fire bathanza vele letindzawo letinemafutha vele titawukuya lapho khona etingqondweni etinhlitiweni etibinzini nalapho nakafika ke afike akhele natakhela tiyahlala lamtimbeni kuti indlela ongatikhipha ngayo titawuhlala uziyofa nawufa ubola tibuyela la khathi kulemvelo njengoba bengishido ukhanze sekunana sihlahla nasi lese simunya lama nutrients lapha emhlabathini setimunya nalama POPs setithela tithelo leti nalama POPs so uyafika umfana akho naye udla loyo banana udla lelo lhabhula naye ke sengena kuye ke ngome tingene emifuleni tingene emoyeni malina lelitulu lina nalama POPs abuyele emefuleni ayakulenye indzawo seka emaveni labamokhelwane boMozambique boSouth Africa noma ekuchamuke kanjalo kugcine sekufika lapha kithi sekubanga idinkinga emandi ke siyathi ukuthi sonke siyawanatha futhi noma ngabekwa imingcele lehlukanisa emave emandi nemoya akude indlela ukuthi ungahlukanisa vele siyawanatha lamandi la ngale eSouth Africa kuyativela nawe mlaleli weliphimbo lebandla ukuthi kumcoka kanganani ke kunakekela imvelo sewuchazile ukuthi yona imvelo ihlukubeteka kanjani singenda njani ke bosokuchazile lokunye singenda njani kuze siphephe ke kuloku singemaswati sisilinda lokuhle ke ukuthi i Environment Authority seyihamba embili kune project lengikhulume ngayo lechaswe nguJeff Global Environment Facility lebukwe nge-UNDP United Nations Development Program lena ke project lenganga 4.9 million US dollars ibuke twenza patema POPs lokuthi asesinciphise lama risk olobungoti lobungahle buvele lobuphathelene nemvelo ne human health loku indzaba tempilo lesingekuthi sinciphise lama POPs the project itolasta sikhathi esiganga minyaka lesihlanu sukela last year November ize kube ngoNovember 2030 itabe buke tonzaba leti lokunye nalokunye litakubona le project isaqhubeka tabe maswati afundiswa ngalotho nzaba leti tenzaba tetibi nekuthi tiqoqeke kahle tibi nekuthi singenda kanjani semaswati ukuthi sivikeleke kepha nje lencansi lengakhambisa embili ngitona nzaba secular economy lokuthi asizame lokuthi vele letibi tingakheki isukela la kucaleni nekuthi nasetakhekile ke sikhona lokuthi simanage kahle tingagcini setibanga tinkinga emvelweni nakithi ya sisilinda tindzaba tema POPs idinse kakhulu angeke saticetha ngicela sale ugoqoda uvalelisa umlaleli ngenxa yokuchujwa isikhathi sethu
Okay, siyabonga kubalele emakhaya kusilalela lengingabashiya nako nje ukuthi wonke umuntu imvelo yakhe naye unelichaza lekumele adlale ukuthi nakekeleke imvelo de ukhona sinedula nedilandzela ukuthi ikhanze isassessment lesikahle.